Amashomero gahairwe bikoresho bikurabira mu nkora ya discretionary development equalization grant ze kubayamba kugira ngo abana barige mu kusitama umucucu na hansi kandi no kusaba bahiditcha kugira ngo entebe muzikoseje kandi takasanga ncheke systematemere kandi abana bihanga bakaferwa. So entebe zo tubarira entebe 10 at least nibasa kwa accommodating abana 50 icyo ne class so mbere nka division icyo tubase kubakwataraho abo kwenda kwihaho ko kwatana congestion mu mashomero gitu abana nabo bakashomaje. Amashomero agahairwe entebe harimo itegero primary school, Rigaga primary school hamwe na Kisokarera primary school kandi agatungire ibyuma bye bigezo no rwakize bwa primary school, Kikonko primary school hamwe na Kashozi primary school byone bimazireho miliyoni ziri kurenga 23. Mwentu enda kutwara mu gishogo Sheema council ya division ya Kashozi town clerk na chairman hamwe na bakansaras mwena ufita wentebe kanisa nungi munonga yaza kureta ubuteka umashomero gitu. Amashomero gitu agamwa gatafu nesha hezi next week nza kubantu bahiriza za photocopy machines then nabwe twahise kutandika financial year ndijo itwakutandika nko mu August nabwa gandi stiraga gafune entebe nabwo nsaga katubahirize photocopy machines. Abazire baterirwa umurango kuhumura kisabe jo mbwire owa amashomero garukwetebekana zo kuhumuruka esandere kwije kuhumuruka nko kwahika abana bagaruka mu mashomero kandi abazira bingi nabwo nimbatera umuranga ko bafunde sente zo mwana noza kushangana fees zabura bazita abuchampare bazito mbindi ebitari productive nimbashaba baronde fees zabana bashashuro mbwire abana bite bashomero gasha kwa mayo kwatwachire.